Dobrodošli na kanal Pravoslavlje 888. Mitropolit Zaporoški i Melitopoljski Luka prokomentarisao je napad na sveštenika Vinitske eparhije, oca Antonija Kovtonjuka. Arhijer je naglasio da je ono što se dogodilo direktna posljedica poziva na nasilje i genocid nad sveštenstvom i vernicima onih gospodara koji ih inspirišu na bogohuljenje i svetogrđe, kao i medijske propagande koja sistematski i planski uništavaju Ukrajinu, sukobljavajući građane jedne protiv drugih. Šta da kažem o ovome? Nažalost, skoro sam siguran da ova žrtva ništa neće promeniti. Neće biti pokajanja bogoboraca. Prva vest koju sam pročitao u svetovnim medijima o ovom zločinu počela je ovako. U Vinici je čovek napao popa Moskovske patrijaršije. Ova mučenički prolivena krv samo će obradovati bogoborce. Klovnovi, novinari, političari koji služe đavolu nastavit će da broje za koliko su im nula porasli prihodi i umnožavaju novac dobijan od sluga Antihrista. Ali ono u što sam siguran je da će na kraju svih ovih nula biti znak beskonačnosti. Biće to beskonačnost večne muke koju će garantovano sebi zaraditi celim životom. Bogoborci su prerezali grkljan ne svešteniku, nego Hristu, kome je ovaj sveštenik služio, rekao je mitropolit Zaporoški i Melitopoljski. Mitropolit je dalje podsjetio na reči Judeja, koje su rekli Pilatu na njegovu molbu za pomilovanje Spasitelja. Krv njegova na nas i na decu našu. Ponovit ću ovo u odnosu na one koji se danas raduju ovoj prolivenoj krvi. Krv ovog sveštenika je na vama i na deci vašoj. Zauvek će ostati na onima koji promovišu anticrkvene zakone, na političarima, na novinarima koji progone crkvu. Biće je dovoljno za sve vas. I verujte mi, ako ne u ovome životu, onda ćete na sudu Božijem odgovarati za sve, dodao je vladika Luka. A služba za informisanje Viničke eparhije je 3. januara 2023. godine na svojoj Facebook stranici objavila da se protojerej Antonije Kovtonjuk, koji je ranjen 2. januara, osjeća bolje. Zdravstveno stanje ranjenog sveštenika Antonija se poboljšalo. Protojerej Antonije Kovtonjuk, nastojatelj Pokrovske crkve u Vinici, nalazi se u bolnici i njegovo stanje se stabilizovalo. Sveštenik je svedočio policiji i sastao se sa rodbinom. Napisali su na stranici eparhije i zahvalili se na molitvama.